yo we mani ragbona, yo we ye, yo we ra, agarabo ye we na wede, yo we mani we mida, yo we ye, yo we ra, wafi we ria o galagonti. Salofua to have Oriome ya muetinyalwe O salofua de to iwe ya o Norion muetinyalwe O sanera la ogba o give Rodagiri akona na ijowa Adegi yera gbon Ya eso mo bo Yoba we Woga re ibe pane Sambo Arioba-Osa, Wogare, Agegi Yerakon, Gay Sambo Arioba-Osa, Wogare, David Pane, Gay Sambo Arioba-Osa, Wogare, Agona Yega Giyogima, Ekima Dodo Agona Ye, Agadwe Kireta Yowa. Doa nagirie bagakbane Osanera la hokba ogibwe o Rodagiri akona na yowa Agegi yerakon Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare degire pane Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare Agegi yerakon Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare derive pane, ya eso mo bo Arioba-Osa. Wogare, osa ega gimie o, agimio se no yevi Jesu, no redogu yo ukoma, ne manera pomie na mi miefa, agadomi ega Arioba-Osa baba. Omarisi mani we ubo Osa nera meva nyagi uhe Rodagiri akona na yowa Adegi yerakon Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare degire pane Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare Adegi yerakon Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare degire pane Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare Ebe no de ije opa no gitivike awobe sumo wowe papa emata no waga gifieo emata no waga gitu emata no waga giso rodagiri akona na jowa adegi yerakon ya eso mo Arioba-Osa Wogare degire pane Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare Adegi yerakon Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare degire pane Ya eso mo bo Arioba-Osa Wogare Agadwe kiretarie Eta tubo wenarie Wakima kosa ni marie yo etien
ne marele lo besuye o devunde suya yo marie rodari ya gbonana yo wa aderi yera gbon ye so mo body obawe wogare egi le pane ye so mo body obawe wogare aderi yera gbon ye so mo body obawe wogare egi le pane ye so mo body obawe wogare aderi yera gbon ye so mo degi be pane ye so mo Arioba-we wogare adegi yera gbon ye so mo Arioba-we wogare degi be pane ye so mo Apostle Mosefi Nori Ekuasa Ubono Borigena No Sagiu Agmon Nudo Borinya no Manu Miemani Bufa Iriuji Nuriono Wae No Suesedene Ereso Enobera Opa meno waroi ina uswedame no wena comutoi Opa awelane busoi e honi buhoi so posama kiwe de rodona iteve ikmomo sanera give como sanomo iriuji loriono wae Yede no bena Osama imiana miega doki ekye Ariobosa lobua Ori serima uba Osame genudase Ibuenu wegiamo Iyae tiobia laho Yati ba yati Yati na posto sagede Ke la posto sarumese Zare nuer yenerima I Jesu Christi Ugamu tiani wagi wiyagi dehu Namye Gado keke It is the will of God for every man to preach the good news about our Lord Jesus Christ. Blessed be he that sent thee, the most senior apostle of our time, Apostle J.O. Eguasa, and all the servants of the Lord over the world. May he that sent you all reign and live forever. Hallelujah. Ikmomo sanera give ikmomo sanomo iriuji noriono wae yete no bena osama imiana miega doki eke Ariobosa lobua Ori serima uba